دكن أفيا درس الميا شيست حفتا يعني أوصل شيست حفت بله cours numéro 67 cours numéro 67 2020 باشه از بچه آنا جوا پرسا بپرسم سرتشتی که امهیم بون یکو مثلا بلا اردنج مرا بیجه اردن دنگی متیته الإمام مستحيل. تو چا بیجی تو چما لمدنیری تو چما لمدنیری Pourquoi tu me regardes? باشه تو چا بیجی تا چما لمدنیری تسمع منيري. Pourquoi tu me regardes? چه نبو تا چما لمن نهیری وقت الباس بیه Ah, نهيري. Pourquoi tu me regardais? Ah bon. خطأ چه نبو او كاتن أرو ربسة أم بفاسي دامكن فاسي تي بيجي تتشما قال من قصادكي تتشما قال من داخبي Pourquoi tu me regardes? فاسي باش قهداري بك أد بيجم تتشما قال من داخبي Ah, pourquoi tu me parles? Ok, pourquoi tu me parles? Ok. تيارا بيجي pour تتشما مثلا تتشما قال من آخبي مثلا بيجن در باس بيه تتشما قال من آخبي يعني من آخر آن يعني آخر أذربيجان تا چما لگل من قصه کرد تا چما لگل من آخوید دو مثلا بيجن أيوة مستر hier pourquoi tu me parlais? تمام تو چی سر وقت نبوی خاله رمضان شخواه قناعت بود در سال ما خلاص كده خاله رمضان دنگه متیته تمام امی جاردن وکن جی کمال بپرسم کمال تو چاود بیجی اشتا فهم دکم Je t'ai compris. Non. اشتا فهم دکم اره اشتا فهم دکم بس آنها دکم ها Je compris. یا همه Ah, بیجی je t'ai compris. Compris quoi? Je te comprends. یا تجی چینه بو ماشاءالله صنف ما گلکی عجیبه بریتان تو چا بیجی اشتا فهم دکم J'ai compris. یا تجی نبو اوکی انا جمعت يعني سرتشتا گلکی زود چن جارنا مثلا تاوی هفته به از آن جواب پرسی خواه بدم باش گوداری بکن باش گوداری بکن گواه که مگو از جتا فهم دکم باشه اشتا فهم دکم هم بحثا نها دکن از جتا فهم دکم وانا بنویسین سر دفتر آخو je te
comprends. Ok? Avant, j'ai compris, je t'ai compris, je comprends tes manières. Je te comprends. Ok? Je te comprends. Comme go, مش تفهم كر اره باو مش تفهم كر یعنی در باز بیه باشه مش تفهم کر و چاخی برای خوب دنه اره مثلا زمان لیزه دکم اره من جتا فهم کر اویه و چابه و بوی je t'ai compris. Oui, je t'ai compris. Ok? ما سلویا درسک چکر ما گو je t'ai که به قاعده دم بیا تو ما بو تی بیراوه ایویدارم که ولا بیراوه je t'ai tu ما مثلا اگر بجم تجمه فهم کر مثلا یکی باشید تو قصه دیگه قصه دیگه بجم تجمه فهم کر بهش آقای من بجم tu m'as compris مثلا آن ننویسینم از شخواه هر دیازی بنویسینم مثلا از بجم تجمه فهمدکی مثلا تجمه فهمدکی اویا که از به فرانسی بجم از بجم tu me comprends tu me comprends فضا بلیا je me فهمدکی tu me comprends c'est کلمه باشه اکو درباز بو دما چوی بو تجمه فهم کر اوکی تجمه فهم کر و چاخی مگو چه مگو امه بیجن tu m'as compris هر تموزه ها tu m'as compris تجمه فهم کر tu m'as compris یعنی یک جوازی جوابک راست ندامن ها چه عجبه ها روش نباشه شو بیجم یعنی اوه مثلا ایرو نیت من هبو از درواسی تشتکی دم بهم لی وای امران نزل و نه لو ما تو قیمت او تنک و مثلا بازدان هرن تشتی hani انا مثلا وانا بسگنن هی مثلا وای کیدن پرسه کوم پرسه چی بو pourquoi مثلا بگو تبوچ المدنيري نفسها تجبوچ المدنيري مثلا مثلا هذا تبوچ المدنيري جبوچ المدنيري avia از چاز ترجمه بکن pourquoi tu me regardes خلاص pourquoi tu me regardes در باز به بجم pourquoi بجم چما دلم نهیری یعنی در باز بیه و چه از چه بجم مثلا بجم جبوی چه دلم نهیری یعنی چما دلم نهیری چه از بجم pourquoi tu m'as regardé pourquoi tu m'as regardé ok et مثلا كو از فيا بيجم از بيجم من لتنهيري تاني از بيجم من لتنهيري من دول لتنهيري از بيجم je t'ai regardé خلاص je t'ai regardé من لتنهيري بانا حمية بنویسینن سر دفتر خو از خواندن اونا نانویسینن مش بلکو بریدا نانویسیه و ایده بکارم بخوینن انا مدنگ هر کسی فکر یکی قربال خیبه جمع هم بخواد دنگی خود بگیرن حتی نهاتش که وفهم نکیده هست فردا ماموسه بله مجی گفت pourquoi tu me regardes اما herhalde geleme بگو تا pourquoi tu me regardes ورنه یعنی خطا ما او بس الله اشترى چه بو اردن و گفت
چما تمن هيري tabii. Çima telmin neheri, بو çima telmin neheri dibe pourquoi tu m'as regardé? Pourquoi tu m'as derbas bir te çima min neheri. Hani انا بجيب تشما لمد نهيري بس النهار ناكم باشه من مجي وسا قو اما herhalde مقو مو اساتي برم نظام itiraz istemem. جواب الراس نداد يعني خالد رمضان Abo. يقول شيء تيش يقول Mago itiraz istemem. اوكي اعتراض لازم دبي نا اعتراض بكن يعني جانا دبي معرف ازي خوشاش كنا بتكلم ليه دنگی متی بله مستمر سر راست کرد دنگی من نهاد دجان دنگی تاش چوا سی چهار جا درکت هات من کمیدا اوه درباسی اوه بوم درباسی بریتان بوم فسی تگو توما تی بیرام تمام بدقي تهاتم أنا جمعت يعني فانا دفعه المالي تكرار بكن نها وقا زحمته حقا نه زحمته حوالا فرات بله او كاتشك ورا ساروشتي فكرة ميري بالا تبكر بفرنسي بيجي برهنا كي شغا خبارف كي بله كمال جخواد Elç. ايه Kemal tu مقول bir ارز düşmanı. Kemal. خال رمضان در روزی باری روزی ندر من دنگ خنکرا Kemal hem nav her dat tiştê usab hev medalet ki normal eliş. Xalqi xerib ra ne karavans. باشه جمعت هنا بيرا قصابي كان لوما أنا أو ناكن يعني جبرا رأبنينا زيادة فاكي أوكي أنا نابينم من قلت باوركم چه یان تنش وره هند کارن اوی بگیرن یعنی کامرای یا کسی که نخوازن ببین هند کارن وی بگیرن ماموستا هوال اوستا گوت دیگه تچما دگری؟ و هنانا دبینن یا نه؟ نه ببینن نپرس کری کسی تام نه یعنی مگو هون شخصا اگر حز نکن ببینن هند کارن بگیرن کمال من نگو کامیره بگیره مگو فکره میره ورایه یعنی چه دو خوزه برا بنیره چه جنا خوزه برا ننیره او ایشویه تمام كمال امجي علي تشيد بيجن ام حس كان دوام بكن درس افهم دوام ده بكه بروبلم تنا مگلی که گو دم گو خور ها ببخشین ده بنیرن دلا چه دو خوزه چه برا بنیره استغفر الله كمال باشه انا جمعت امدي دوام بكن بعد خبدني يعني افانا منتخبانا يكه go nehave go dema nehave je te ye tu me ye je te regarde tu me regardes je te comprends tu me comprends يعني je crois فعل چیه فعل وکی خود مینه و دبر دا je te tu me خلاص يكون وقت در باز بو بیجن دما چویه بیجن je t'ai vu بله یاد به je t'ai یاد بیجن tu m'as اوکی كنت tu m'as بمعنى تأز مثلا بيجن تأز ديتم tu m'as vu tu m'as vu تأز ديتم يعني جي تعمديت كويس بيجن متى ديت يعني جي متى ديتي je t'ai vu اوكي يعني او فورمها ناقوارا je t'ai vu je t'ai aperçu je t'ai acheté مثلا je t'ai acheté une voiture je t'ai regardé, je t'ai salué, ok? Ev du serine ve va du seriye baş servaq. Ana ez çen hav fırsat çekmiş verem. Hava binivîsînim, rahê zelaltir be. Ok, mesela je te vois. باشه دبینم je te vois
استدبينم je t'ai vu دي معناها من تديتي ينجي من تديت je t'ai vu كويس بيجم tu me vois tu me تبيني tu me vois tu me تبيني قدامها دابا سبيفه أم بيجن tu m'as أم بيجن tu m'as vu تازديك ينجي تمديت اوكي باشه مثلا از مینا که گیدن چیکم از بیجم اشتا حز دکم je t'aime مثلا از جتا حز دکم ای کو از بیجم مثلا بیجن ایدی از مثلا ام ایدی جهاف دقاتن از کسی که ام جهاف دقاتن از کسی که بیجم مشتا حز کرد يعني ایدی در مصبوح مشتا حز کرد از بیجم je t'ai aimé je t'ai aimé من جتا حز کرد اساس مشتا حز کرد اوی ناقدنه مسئله ناقدنه چه مثلا دکاره دوردا مساجه که خوش بده کچکه کو ایدی تو جی حزناکی دکاره ها بجی مشتا حز دکر من بری جتا حز دکر مثلا کو بسا بیجن ام ویاجی هی بکن بری من جتا حز دکر کو ام ها بیجن تماما ایدی مساج نده اویاجی مثلا امانا لیزیده کر بری من جتا حز دکر امی چاو بیجن avant کی دکارش مرا بجه برا اردن بجه مشتا حز دکر بری مشتا حز دکر avant je t'aimais براو ما برای وی جاره جوابه کی خوش هات avant je t'aimais voilà افقاز باسیده بری من جتا حز دکر شخویا هری راحت اوه ها يعني تشكرنا جنين من جتا حز دكر مرتد نهيري من خارن شي دكر انا بر حتى جو تو ام انا اي كي زيدت كي ابيش خد درس ما يا ابي جيشني زمان ده عول ام فياهي يعني هذا دم بوري دم كي فياهي يا حري من جتا حز دكر اوكي انا از بيجم مثلا تايغو اجتا حز دكم از انا برس بكم از بيجم تجمع حز دكي تجمع حزدکی مثلا چاو بیجه برا فاسی بیجه فاسی تو چاو بیجه تجمع حزدکی دنگت من وکر لی انا بیجه tu m'aimes چه tu m'aimes non ça voilà tu m'aimes aynen tu m'aimes تجمع حزدکی فاسی تو چاو بیجی بری تجمع حزدکر لینها تجمع حزناکی avant tu m'aimais maintenant tu m'aimes pas جاردن تکرار کرد avant tu m'aimais maintenant tu m'aimes pas bravo avant tu m'aimais avant tu m'aimais mais maintenant tu m'aimes pas et tu چا بجی تجمل حس کرد aynı az olmuşsa tu m'as aimé bravo tu m'as aimé aynen olsa tu m'aimes pas ok از بجیم
تام بيجي تجمر حز ناكر tu m'as aimé pas. Tu m'as ام هي تام او نبنا tu m'as aimé comme aimé. ده اوي دا نايسة ابقى بالي بقرون ناكم اوكي tu m'as pas aimé tu m'as pas aimé اني وكياوي j'ai pas مدغويا j'ai regardé ملي نهري تشاوت بو j'ai pas regardé منو كانت بيجم آمد تنة نوصل j'ai pas regardé et كنتو جوارة tu m'as avoir et de بيجي pas زاني tu m'as pas Tu m'as pas aimé. أنا هذه أبني بسنم tu m'as aimé et tu m'as pas aimé tu m'as aimé تجمع حزكر et tu m'as pas aimé تجمع حزنكر تجمع حزنكر باشه أنا بنویسینن کابی دنگم دیوه تمام بریتان امچال بجن مفهم کر ای بریتان نایه آناته دنگم ماموسته نام دنگی تاتی چال بجن مفهم کر j'ai compris عم فهم كر أنا je مفهم comprends کر نه راست کو شوش نکه خبر اخواه مفهم کر تی معنی j'ai compris راسته از فهم دکم je نه comprends je comprends اشتا فهم دکم ماموسته ما بیا پرزورته bir dersa tekrarız dedi çanlar var bunlar halde dersta 5-6 nabun ama çanda işte çıkıp pırsı da go bir dersi tane diyeceğim zanım sanki perfem nakım az tefhem kırım usa heşimler tkevem اوکی بلا امرا جمرا بيجي امرا چاود بيجي اشتا فهم دكم امرا Je t'ai femme de com. Je te compris. Je t'ai femme de com. Je te comprends. voilà. Je te comprends. اشتا فهم دكم. Je te comprends. انت شو بيجي مشتا فهم كر اري مشتا فهم كر Oui, je te compris. Je t'ai compris. Voilà, je t'ai compris. Ouais, je t'ai compris. Ok. تمام پر باشه تی چا بجی امرا تی چا بجی تو مفهم دکی برا تو مفهم دکی Tu me compris. Tu m'as compris. Ne bu? باش گو گوا گو پرسید پرسم باش گو داری بکنی میگو چه تو جمع فهم دکی از بحث اون ها دیگه ما تو مفهم دکی Que je me femme de qui? Femme de qui? Je me femme. je te comprends نه je crois بریتان تو تو قشنگ گردم باید هی دو سه جایی ویدیوی ببینی Tu m'as compris? نه از بحث اون ها دکم نه کیت کار جواب میدن Tu me comprends? Voilà, tu me comprends. Tu me comprends. حتى زبر حتى ونزن شما ناكبه شيء. Tu me comprends يعني تجمع فهم دكي. Tu me فهم دكي خلاص. ماشي. إجا أمرا ديسا أمرا تي شو بيجي تجمع فهم كير؟ تجمع تجمع فهم كير؟
Tu m'as compris? Voilà. Non, Dis ça, vous. ça n'est pas. Tu m'as. Tu m'as. Tu m'as. Tu m'as. ايش دي ما خاء واري تمام بالي tu m'as compris. Tu m'as. تقول أري تديسه شاشكو. Tu m'as compris. Voilà, tu m'as. Tu m'as compris. Tu m'as compris. Aviajatia par ça. Est-ce que tu dois une série? Est-ce que tu m'as compris? Voilà. Ouais. Est-ce que tu m'as compris? Galo, t'as me femme que. Ok. Maman c'est. Nazek أول جنكيك هاد جو je cherche un chat. مگو بس مگو j'ai pas vu. تمگو شو avec شو رسمي روام كر يك راش بود. بس يك راش وردی شو می‌دونی که مگو j'ai vu là-bas. می‌دونی که آنی که پسین کاوینه بود. بابا تجاب ویدای اشته. آره. تا خوش. جمعت إجا أنا أبيا تمامه تجمع فهمت كي تمامه أوكي بيشكي أبكن تكرار بكن شو قد تشتك نما با 15 دقيقة ما بيشتي 15 دقيقة مي بفاني را صحبت بكن بيشتي درسي نيف ساعة ماي أمانا چند کسن 1 2 1 4 6 7 کسنم 7 هر یک جمعه 4 دقیقه قصه که باید 4 دقیقه اوکی لما انا بشكل او بكن تكرار بكن افتشك بهم بونه انا يكو جوه برسن 15 دقیقه مم مایه هر یک جوه از 2 دقیقه برسن بشكل کنترل بكم اردن بيجي از هر رو خودشون Je me lave tous les jours. بيجي از هر رو خود فرچه دکم فرچه دکم؟ فرچه دکم درانی خود فرچه درانی خود فرچه دکم لی فرانسی نا بيجن درانی خود بيجن از خود فرچه دکم بس هم دیرک دران تیشه مرا ما مسته je me brosse je me brosse tous les jours. Je me brosse les dents tous les jours. Les dents tous les jours. Erdem بيجي از هاتم. از هاتم. آره. Je suis venu. Ok. بيجي از گیشتم. Je suis arrivé. Je suis arrivé. بيجي از ساعت 8 گیشتم گارد مرده. Je suis arrivé à 7 heures, je suis arrivé le Gare du Nord. Ah, Gare du Nord. Je suis arrivé à Gare du Nord. بيجي سري مدرشي. J'ai mal à la tête. أنا زي كم برسم جواب بده. Tu viens d'où? Je viens de Kurdistan. Tu es en France depuis quand? Il y a un an, 7 mois, je suis arrivé en France. Il y a un an et 7 mois, je suis arrivé en France. تمام. ساعات تاخذ امراض دقيقة تجربة أنا درباس هفات ديابن. تاني بعد percent جماعة جبنا بشكل خوازر كن جبنا بشتي درسي. خاله رمضان تو مساعدي أنا. أي كلام كه. خاله رمضان تو بيجي بيجي من باقيت كري من باقيت كري
j'achète un baguette. اما تگو از باگت کی دکرم تو بس آنهاد کی J'ai acheté un baguette. voilà j'ai acheté une baguette Une baguette. une baguette بيجي خالد رمضان بيجي بري از دخابتیم لانها ناخابتم Avant, je travaille, mais maintenant, je ne travaille pas. avant je travaillais Yeah. mais maintenant je travaille pas Je ne travaille pas. ok باشه برسا سسیا بيجي ده هفته از که مدشی Il y a 2 semaines, j'ai mal à la tête. Zik. كنت بيجي il y a 2 semaines ده معناه ده هفته بري Beri. Tu as dit 2 hafte. طبعا مگو ده هفته از که مدشی بنا بیام چی تگو depuis 2 semaines j'ai mal au ventre Depuis 2 semaines j'ai mal au ventre باشه ساعت تا خوش خال رمضان یا تجی خلاص بو ام در واسي تقریبا 2 دقیقه تجی خلاص بو بسی بيجي از به انگلیسی نزانم مستند zik چی بود؟ ventre خال رمضان ventre بسی دنگه متیته ايوه مستر بيجي از به انگلیسی نزانم je parle pas l'anglais جاردن je parle pas l'anglais voilà چطور بود بيجي گلک حوالی من هنه j'ai beaucoup amis j'ai beaucoup d'amis بيجي گلک پاره من هنه j'ai beaucoup d'argent voilà j'ai beaucoup d'argent بيجي گلک آریشه من هنه آریش آریشه همچاد بیجن پروبلم گلک پروبلم من هنه j'ai beaucoup de problèmes بيجي بري گلک پروبلم من هبون لانها تو پروبلم من نینه avant j'étais de problèmes non avant j'avais de problèmes mais maintenant j'ai pas de problème باشه avant j'avais یعنی یه من هبود بس j'avais avant j'avais beaucoup de problèmes mais là j'ai pas de problème سپاس فرسی از عگیت نابینم لما از درباسی باران بم زنم عگیت مسایت یا نه چطور عگیت ونگ میانو تمام اینترنت ها تزیده باش نریتش بینای عگیت بیجه من خانیه کری من خانیه کری بچه ها بیجه يعني بيجي من مالك كري من خانية كري من مالك كري un appartement. Voilà, j'ai acheté un appartement. J'ai acheté un appartement. Bravo. Et tu as besoin من خانية كري جبويته. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai acheté un appartement pour toi. Pour toi. Voilà, pour toi. Tamam. Arbaşa. Beje بري از دچون مکتبه بري از دچون مکتبه لانها ناچم
Quand je suis allé l'école, mais maintenant, je ne sais pas. Ok. Avant, j'allais à l'école, mais maintenant, j'y vais pas. Voilà. J'y vais pas. Ok. تمام J'y أجد vais. ساعات Allez. تخش أجد سپاس کنو در باسی باران بن باران باران بیجه بیجه از هفته اک بری نخوش کردم Euh, l'année, une semaine. Non. Une semaine dernière, je suis tombé. باشه La semaine dernière, je suis tombé malade. Malade. Ah oui, je suis tombé malade. Beja هیچی سر مدشه. Depuis quand je suis Heji, c'est le déchet. Tout le temps, je suis tombé mal à la tête. Non. ما ديتبو ما قلتبو tout le temps تي معناها هرقاف هرتب. اوكي. سر مدشه هم چال بجم پیشی بجاش منا بجا سر مدشه. J'ai mal à la tête. اوكي. كنت باشه. J'ai mal à la tête سر مدشه. كواز بجم از دو هفته سر مدشه از چا بجم. از دو هفته سر مدشه. جدو هفته هم ور سر مدشه. J'ai mal à la tête depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. J'ai mal à la tête depuis 1 semaine. J'ai tout le temps mal à la tête. J'ai tout le temps mal à la tête. يعني هر تم سر مدشه. تشكو مش تخواست چبو از بجم هیجی سر مدشه. يعني برنج ده هفته دوام که هیجی سر مدشه او هیجی جمعیم ببون. J'ai toujours mal à la tête. J'ai toujours mal à la tête. Tu بيجي از هيجي تحزكم تشو بيجي. مثلا بيجي كاتيكا كا ما جمعت اگر هم فهمنا كن جل ميمن بيجي وانا بيجي فهمنا كن از بخمن لا كونتكست. مثلا تشكيله تقاري بيجي ولا از هيجي تحزكم. بيجي كاتيكا كي كنت جي دور كاتي وشار كريه. كنت حزكي بدي بردلي وي زاني. اجي بيجي ولا از هيجي تحزكم تشو بيجي. J'ai toujours je t'aime. اوكي. نخرب toujours été قوي بشتي فعيله نا بشتي فعيله بني دبردا فعيل تشا حسكرنا نامسا بشتي فعيل ديا قوي دا تشبو فعيل هابومو مثلا تقول جي ترى فعيله يعني انت معناها ايمن هيا خلاص تفعيله اخوكو بشتي فعيله عباطي اللي ما تبيجي je t'aime toujours voilà je t'aime toujours از هيجي تحز. اوكي هم در باسی بریتان بن جبالكم من گرک بحثا فرا کر ایسا من راوه کر وقتا زیدن ما باران وقتا تنشو قدیا تمام نفس هم در باسی بریتان بن بریتان همه مسته بیجه از به انگلیزی نزانم Je parle pas anglais. بیجه از 3 ساله لویلا لبله روتنیم 3 ساله تو که روتنی؟
Arnavuil yani vilo böyle. Tamam. BJFC sonra ez de Arnavuil'i rutineyim. Yani je sais Haşim. solver veya Arnavuil'i rutineyim. Tamam Haşim Nevket. Bejim ses haberi yazıyordum. Ne beri. No. Tek cümlemi tercüme ki. Ses haber bejim trois. Ana mezi. Ezanı bejim varmıştım yani ribama ama ses haber tego beje ses haberle Arnavuil'i mi? آره تشتی که مگوش من تکرار نکش خواهد از آن تشتی گفتی از آن دفعه نکر بعدی ساش تلا بیشیم بله دفعه نکر بعد پرسان بله خوب ده 3 ساله تل آبرو نویره روی در روت نی اوکی تویش مرا بیشی 3 ساله از آب نویره روت نی Tamam. چه بیشیم Ez ê bêjim şaş bezî tê dûz bike. tamam şu koymuş buna mini verin ha eva ne yarışı Il y a 3 ans, j'habite à Arnauville. Ok. Il y a 3 ans, j'habite à Arnauville. Il y a 3 ans, tu vois, t'es maintenant 6 sols barrés, non ça? C'est ça. Il y a, t'es maintenant 6 sols barrés. Allez. جملة ماتشوة depuis. Depuis 3 ans, j'habite à Arnauville. خلاص. تبي depuis. زندگی اجتماعی. اوكي. İşte اجي قصري نانا تمام. انا ديتيا نورمال كنت النظام بي. اجي نظام مش تشوف برسم çünkü dersi davi tane dersi davi. اوكي دو جمله بجاج مرا بالفرنسي دو سي جمله بجاج شي كنت davi دحين بي. تشتغل عن سونين بومنا بيانو. تشتغل ilk verebilemez bence. Je cherche un employé. Je cherche un travail. Employé, non. Emploi. Un emploi. Tamam. J'achète un appartement. J'achète un appartement. Yani çi? Daireki kirim. نه معنی از دایره کی کریم نه ده معنی از دایره کی دکرم بس آن نهاده کی در واس نمیگه راستم تمام بریتان ساعت تا خوش جمعت امی 15 دقیقه نو بری بدم دیسا او ما جیمه برایه و دیسا برین سر عینی لینکی باشه Est-ce que tu nous entends? باشه باشه جمعت امید دست به صحبت بکن Fanny, on va commencer la partie de conversation. Donc, il y aura 6 amis, non, 7. Et on va faire 4 minutes. Voilà, 4 minutes pour chacun. Donc, on va peut-être commencer avec Erden. Erden Karimke. Alors, Beja Asubejim. J'ai dit quoi? Voilà. Oui, j'ai dit quoi? Il pose la question, il dit qu'est-ce que je dis? Je dis quoi? Je sais pas. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. T'as fait quoi aujourd'hui? Je fais rien tous les jours. Je suis dans la maison. D'accord. Eren Jirabeje Teyro Çikir.
Est-ce que tu as fait quoi aujourd'hui? Rien, j'ai tricoté et je suis restée dehors. C'est bien. Go, je suis resté dehors. Yani çi? الضربة ساكنين قوت Aynen, ez derve sekinim. Pir başı, trikote iş var. طريق ما تشكر. Yani rastı. Başı, erden ama ez işte ra bejim jê bipirse bêje bêje tu bi kêra dimînî yani tu bi kêra dimînî tu bi malbata xwe re rûtinê yan tu tenê rûtinê. D'accord. Fanny, est-ce que tu habites avec qui? Je vis avec qui? Oui, tu vis avec qui? Je vis avec ma mère et mon père. Bien. Et toi, tu vis avec qui? Moi, Et j'habite toi, avec mon frère. Normalement, je suis seul, mais j'habite avec mon frère maintenant. D'accord. Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Est-ce que tu as un chien, un J'ai pas chat? compris. Tu peux... Erdem cente qelebalixiyek tê ji telefonê tê tu wî hel bike em derbasî ji xwe pirsê te jî zêde tune em derbasî xalê Remezan bin bila xalê Remezan kerim ke. Kerem Darbi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Merci. Très bien. Je m'appelle Ramazan. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fanny. Enchanté. Enchantée. J'ai rien à dire aujourd'hui. Eux non plus. Hein. Ouais, je crois que tu vas devoir nous aider là. Bien sûr. Xalê Remezan jê bipirse bêje tu xelkê kûî tu kuderê rûtinê xwişk û birayên te hene erebeya te heye tu dixwînî naxwînî. Excuse-moi, tu viens d'où? Je viens du nord de la France, au-dessus de Paris. Tu habites où? J'habite à la campagne. À la campagne. Et toi, tu habites où? J'habite Pantin. À Paris, Pantin. Ok, je connais pas. Pantin. Tamam, ne mühim zêde. Devam et. Tu maison avec les qui? Les dormir, les parler, les manger. Tu aha bêjî xalê Remezan pirsê daz rahat bike. Bêje tu vis avec qui? Tu vis avec qui? Tu vis avec qui? Tu bi kêra dijî, tu bi kêra dimînî? Fanny, si tu pourrais encore répondre à cette question. Ah, ok. Bah, je vis avec mes parents, ma mère et mon père. Très bien. Et toi, tu es avec qui? Tous. Tout seul, d'accord. Non, ben un seul, oui. Il n'y a rien, il n'y a pas un chat, un chien, un cat. Il n'y a pas tout seul.
D'accord. خاله رمضان بیجه جرا بیجه عربیات هه عربات هه هي تشبو تو وقتو هي تشبو هي نوي بيلون هي تاني بفرنسي معنوي تنه هي دبا إليا لي إيتا هي دبا تو tu as وقتو Tu as... T'as une voiture une voiture tu une voiture je n'ai pas de voiture, mais ma mère et mon père ont une voiture. Ah, oui, très bien. Et toi, est-ce que tu as une voiture? Non. Moi aussi, il n'y a pas. خاله رمضان بجا جه بپرسه بجا تو چی مکتبه؟ Petit مکتبه tu vis tu es venu l'école? Non, tu vas l'école? Oui, je vais à l'école encore. Et toi, est-ce que tu as un travail? Oui, je travaille. Avant un mois, je ne travaille pas pour le virus, mais maintenant, une semaine, je travaille. Et travaille aussi avec l'école, travaille ici avec la mairie. تمام ساعتها خوش خاله رمضان بجی هذه مرسی آوا از اینجا ayrılmış ve meyvanımız ve evlerin az menamam بخور. تمام سرسر من عافیت بجوار. عافیت به عافیت به هر از. سرچاوی من مرسی آوا نبی کشکی نظام چی بود. فانی. Fassi Karanta. Fanny, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup. Tu fais quoi? Bah rien, je suis tranquille dehors. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as fait quoi aujourd'hui? Je mangeais. Je regarde un film. J'écoute la musique. Ah oui. Je travaille avant Corona, mais je travaille pas. Je travaille pas depuis 10 mois. Pardon, 10 mois. Comment va ta vie? Ça va, bah, je ne vais plus à l'école depuis 2 mois. Depuis 2 mois, je suis chez moi et ça va, la vie ça va. Tu habites où? J'habite dans le nord de la France. Dans la France. À la campagne. Oui. Tu aimes là-bas? Oui, ça va, j'aime bien. J'aime bien. Ah, très bien. J'habite Gennevilliers. Ouais. Depuis 3 mois. Oui.
avant, je parlais pas français, mais maintenant, j'ai un peu le français. On apprend le français depuis 7 mois. Un peu. Et est-ce que tu parles anglais? Ah non, je parle pas anglais. D'accord. Je parle kurde et turc, un peu français. D'accord. Et, tu parles de l'alcool? De quoi? Du bois de l'alcool? Oui. Oui, je bois de l'alcool. Ah d'accord. Et est-ce que tu bois de l'alcool? Un peu. Un peu. Je bois un peu l'alcool. Est-ce que tu vis seul? Je suis seul. Est-ce que tu vis seul chez toi? Tu vis seul, يعني تتهند دجي تتهند ميني. Ah non, j'habite avec mon colocataire. Et il s'appelle Miran. Mira, ok. Oui. Des questions pour moi? Est-ce que tu as un chien ou un chat? Ah non, j'ai pas un chien, un chat. J'aime un chien, mais pas, j'ai pas chien. D'accord. Est-ce que tu penses acheter un chat? Est-ce que tu aimerais avoir un chat ou un chien? Ah, je veux. Ouais. Je veux. Tu es à France? De quoi? Tu es à France? Tu es française? Oui, oui, je suis française. Ah, Et toi, est-ce que tu es français? ah non. Je kurde. Oui. Qui est ton chanteur préféré? Je comprends pas. Qui est ton chanteur préféré? Chanteur سترامبيجة préfère يعني ترجيح كريا يعني سترامبيجة كنت زي هاري زي ترجيح دكي يعني جي حاز دكي. Et j'aime Ahmed Kaya. Tu connais Ahmed Kaya? Oui, je connais. Et même Ararat? Oui, je connais. Tu aimes Ararat? Tu copies, hein? Enfin, si tu copies Fanny, toi. De quoi? Enfin, si te copie. Enfin, Pourquoi si me te copier? copie. Parce que tu disais j'aime même Ararat, j'aime Ahmed Kaya, je crois, non? Oui, oui, c'est ce que je disais. ما مستعمل هندي جان قصد كان باسكيت. يعني مش يقول تجي فاني كوبي هذيك تجي اود بيجي تجي حاجه تشد بيجي. نعم قصد كان اللي كريم كتم. باشه. ساعت تا خوش اما انا در باسی اولا که دبن اگر شدن نمابه فسی کجا بيجي. رجاله تشتنا ولا زمان شنا. خابن در باسی که امرا بگن امرا تمساید نظام. تمام امرا کرم که.
Bonsoir, Ashfani. Bonsoir, Ça va? ça va et toi? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu fais? Bah, pas grand-chose, rien. Hmm. Et toi? Je fais rien maintenant. On parle vous. Hmm. Tu Tu as fait habites quoi où? aujourd'hui? J'habite dans le nord de la France, à la campagne. Et toi? J'habite à Besançon. Je connais pas. Ah, ok. Aujourd'hui, je travaille. Mhm. Je suis Ramadan. J'ai soif beaucoup. Tu vas bientôt pouvoir manger. Oui. Hmm. Tu es française ou quoi? Ouais, je suis française. Et toi? Ok. Non, je suis kurde. D'accord. Tu es né en Turquie, en Irak, en Iran? Tu J'ai es né pas où? compris. Tu es né Ah, de Tchéboui, le Turquie, l'Iran. Turquie. Je né Turquie. Je D'accord. suis né. Je suis né Turquie. Hmm. Enfin, tu parles quelle langue? Je parle français, je parle anglais, je parle espagnol et je parle un peu turc et kurde. Oh, c'est bien. Et toi? Hmm. Je parle bien turc et kurde. Mhm. Je parle pas français. Un peu, ça va. Euh, hmm. Euh, tu aimes du thé, Fanny? Non, j'aime pas le thé. Ok. Et toi, tu aimes le thé? J'adore. Évidemment. Voilà. Hmm. Tu bois de l'alcool? Oui, je parlais d'alcool. Et toi? Non, mais j'ai commencé. Est-ce que au Kurdistan, vous buvez de l'alcool? Non, Non? j'ai commencé ici. Euh, tu fumes? Cigarette? Non. Hmm. Ok. Et toi? Non, j'ai commencé ici. J'ai commencé ici tout. D'accord. Hmm. Tu es en France. Tu es arrivé quand en France? J'ai pas compris? Tu es arrivé quand en France? Ah, j'ai arrivé. Je suis né il y a un an. Ah non? Oui. Ok. Mamus valla biramı Attends, non, Galek Boshko, c'était très bien, c'était très très bien. Merci. Ha, bir şey yapmayayım. Hava kel biramı. Falan tu faire à manger? Parfois. Ah, ok. Et toi? Oui, je fais à manger. Ouais. Je fais à manger. Je fais à manger. Je fais toujours. Toujours? Oui. Est-ce que tu aimes la nourriture française? Est-ce que tu... Le khouarni français tu aimes la nourriture française? Non, non, Non? j'aime pas, non. Ok. C'est très sympa, hein, il est.
باشه در باسی اولا کدنم زیده وقتا من نماز باز دکم همراه باران تا دست میکرده و نفس سریده تا قصه کر بارکم از اینکه درنگ آتون ما مسته تا چک دنن مای توی و بریتانه باران کرم که و ثابت تو کرم که چند پرسا بپرسا جوابه باشه همه بدونم بریتانه Fanny, maintenant c'est Baran qui va te parler. Pas de problème. Baran Karenka. Bonsoir, Bonsoir. ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Tu fais quoi aujourd'hui? Rien, j'ai tricoté et je suis restée dehors. Et toi? Je travaille aujourd'hui. J'ai trop de travail. Je suis fatigué. Ta question pour moi? ماما صدق خوازی تو بیش از بپرسیم چند آنای بیرامه Beje Beje tu para dışını Türkiye. Fanny, tu as envoyé en Turquie de l'argent? Quoi? Tu as envoyé de l'argent. Non, tu envoies. Tu envoies de l'argent. Tu envoies de l'argent en Turquie. Bah, non. Pourquoi je saurais ça? T'envoies de l'argent en Turquie. Super. Non. On repose la question. Et toi, est-ce que tu envoies de l'argent en Turquie? Non. D'accord. Mais bientôt, oui. Beje tu çi telefonu bikartînî? Fanny, tu utilises quel portable? J'utilise un Xiaomi. Xiaomi? Ouais, Xiaomi, c'est une marque chinoise. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. C'est bien. Bien. Et toi, tu utilises quel portable? J'ai Samsung. Samsung? Ok. Oui. Kingi ve tu telefonu bikartînî? Kan bejî te mena kingi. Bejî ji kingi ve ye. Ji kingi ve ye. Em gelin bu nayê bîra cemaatê. Fanny, tu utilises depuis quand un portable? Depuis un mois. Ouais, depuis un mois. Depuis un mois? Ouais. Et toi? J'ai 4-5 mois. 4-5 mois. Ok. 5 mois j'utilise. ساعتها خوش باران merci beaucoup. Ahmed Darbasi Beritane bir 3 dakika maintenant. Il nous reste Merci beaucoup. Alors, il nous reste 3 minutes. Fanny, tu es avec Beriton maintenant. Bon, ça va, si on fait 5-6 minutes. On y va. Beriton, Salut Fanny. Beriton, peux-tu dire que tu as خوش نای؟ Salut Fanny. Salut. Allô. Maman, c'est dingue.
Tété, on t'entend. Tamam. Salut. Salut, Ça va? ça va et toi? Ça va bien, merci. Tu fais du sport? Non, je n'aime pas faire du sport. Et toi? Ah oui, non. Ah non. Tu fais du thé? Non, j'aime pas le thé et je sais pas faire du thé. Et toi? Ah oui. Ah oui, oui. Je fais de thé noir. Thé noir, ok. Ah oui. Tu apprends quoi? J'apprends le kurde. J'apprends à l'école, j'apprends beaucoup de choses. Ah oui. Et toi, tu apprends quoi? Je apprends le France. Tu as fait quoi aujourd'hui? Fanny? Mhm. Oui. J'apprends le France. Mhm. T'es mariée? De quoi? T'es mariée? Non, je suis pas mariée. Et toi? Non. Ah non. D'accord. Tu as fait quoi aujourd'hui? J'apprends le France. Beriton, دبجة t'as fait quoi aujourd'hui؟ باش قوي خبدي يعني تشي تشكري أمل. بني باشا هر باشا t'as percé pourquoi je fais un كريا يعني تايلو تشكر t'as fait quoi aujourd'hui؟ اللي جوابك كنت تدي تدبجي as فرنسي هندبم بس تدبير فرنسي. devait تبيجي as فرنسي هندبم مثلا يعني عم بيجن من تشتكي خوانت من تشتكي نهاري أما تشاو بيجن as فرنسي هندبم مثلا كويس بصاب بيجن از دکارم بیجم من ایرو رومان خوانده تشتی گوراسی مکره دکارم بیجم اتحابی دکاری بیجی لیانی تشتی که اد خوازم بیجم دفردا چی ازانی كنت بيجي جابخون لو فرونسي از فرنسي دبم از تشا بيجم از فرنسي هيم بوم شكا ويجي مرا بيجا هیم بو ادي جابوني لفرنس بیجم non j'ai appris voilà j'ai appris أنا از هيم بوم j'ai compris ما فهم كر اوكي خينا نوين بو تمام تو سبب او دسي درسات ناوتي لو ما دبردا بيجم دبردا ام هيم بون مثلا انا بقول تافي كوا aujourd'hui انا مثلا جيرا بيجا من رومانك خوانت بيجا من الفيلمك نهيري يعني باش قول داريكا بيجا من رومانك خوانت من الفيلمك نهيري ومن سحف سترونج هدار كرن كلام كده j'ai lisé non je lisais un roman در باس بیه علوم از ای پیوات کم دي ساخلتا اللي داوم بك تمام بيجم جولي un roman بقى دينا داوم كده تمام j'ai regardé un film aussi c'est vrai j'écoute trois musiques اوكي تاني الجملة كي راس او جي باشا يعني هيفيا كي مازناش بونامه تاقو j'ai regardé un film j'ai regardé بار باشا j'ai regardé un film هر تم فإلا كي كو أبا في غادي بجي من كتابك خوانت جو لي ان رومان تاقو
J'ai lu un roman. J'ai regardé un film. Ou de Godard كلمة رجعت أقول j'écoute des manières Godard ما تقول مسي سترانا Godard كر قديا j'ai écouté 3 chansons باشا بريتان إجا بريتان قالكو أنا تشجي شاش فهم كريه تقول j'écoutais تحس كنت توصل بيجي كنت بيجي j'écoutais تي معناها من Godard ذكر ok j'écoutais je lisais je parlais من Godard ذكر من قصة ذكر من دخونت أنا أول جملة ماكينج بكارتاني ما بعواني بكارتاني نفسها ما تقول مثلا بري من كتاب دخونت لأزنها ناخوينم باشه تبيراته وانا جي تبي ابنك أنا جماعة نه مگوت اسکت فرقی از چاش بون بگم بله تمام ساعت خوش حالا بری جماعة الفرا من نویسی اوكي t'as fait quoi t'as checker tu me quitter vers un film magnétique mais c'est strong Godard كرن j'ai lu un livre bien جملة منها عاولة j'ai lu un livre j'ai vu ou bien j'ai regardé un film et j'ai écouté 3 chansons خلاص نورمال دفيا بو انا هون وبكار بيا حقيقة وصا سري وبكار بيا وفوتش تحمية بقول يعني ولي زيادة بكرا وبرساجي ببرسيا كيس مثلا سرفيا مثلا تذكر بقول qu'est-ce que t'as écouté t'as tu godari qu'est-ce que t'as regardé qu'est-ce que t'as regardé quoi t'as écouté quoi t'as lu quoi t'as appris quoi يعني وانا هون دبي حاضر كنش بولا صحبتي وهازاني باشه انا واسه جمله هم سروح بون جمعت شكون ما نفيسي زلاله اها اوكي بريطانيا تجي تامه سروح بو یا کد کدای ده خطای ده کدای ده دوید سر راست بکی ای ما مستمتعم کش تمام ساعتات تجي خوش پر باشه ای تمام جمعت بمن الناف خير خوشی ده امی روژا پازار تاثیر دیسه عبده ببینم merci beaucoup Fanny pour ton temps merci on dit à la semaine prochaine allez بخاطري بقى À plus. ciao